Dekan ke Jingtip juga komisioner. Kumsi benta jangka National Tobacco Control Program. La Pynlong ya ke program Aijing Hikai Halor Kapang. Ki Samla Kiba Lait na Duma la ni Tobacco Free Youth. Kabala Pynlong ha Community Health Center Bhoirymbong. Kani ke program ketemu ban Aijing Hikai ya ki Samla Halor ke Jingta jong Duma ban kentiu ya ke koi ke kia badru ban wanra ya ke lawei ke balai na ke jing di Duma na ke benta ki pateng bandang wan. I Dr. NB Mauri i badairu i Senior Dental Surgeon ila Aijing kren ha ke bai lepan pau ya ke Jingta jong Duma ya ke sentur bat kumjuru ya ke koi ke kia baru ke wei. Ha kani ke program lawan ban ya benta shirhem laki nong yalam jugi ken huan Samla bat ki kena school na ki cakap pulih baper. I kini kerjing awareness program ni kini nak Samla pun Kiba nang ba nikwa Pynlong sedang ke initiation dah ke pareng ki ong ke initiation we must stop the initiation kamu tang bapin madru limde bangin himde bapin aila gelade tang bapin madru basi sini pilamat pilamo kadang ketende ha bapin mat mo de kini kerjing ngop do ini di parlok kumbai kilaya ong nang ni na yang mais kilaya ong benda ayo so kile kerjing share shisha ki ong ba kile ba ki paralok ki ong ki tomat se tam shisir ulile de oh wat nun le arai wat nun tie wat nun de pintre kin ong melong pusen ye ki senang kin den melong kum kum ei ki kum ei ba kin ong melong hala ki pon jat ki jing pendem apa den ki paralok ni ne Ka Special Task Force